Ma. Kai, anak ulang apa tuh nangis? Obat menurut lu? Mana? Sampai guys, samperin. Bisa yuk. Ada. Sorry. Ayo. Apa lo? Belum lihat ya. Kan gua nangis ini. Tidak lah tuh cong lu. Itu cong goblok. Lu kenapa nangis? Hah? Ngapa sih lu kayak bobat lu? Udah sini curhat sama gua. Curhat bae lu, emang po dede? Ya udah cerita. Gua pengen selingkuh ini. Mau selingkuh sama cowok lu? Ya bocah. Kalau lu selingkuh ntar cewek lu gimana? Ya bocah udah bisa nangis. Serius, emang lu selingkuh sama siapa? Bor-bor selingkuh, cegor punya. Ya bocah kutilan, bocah kurap, bocah panoan. Yaudah gulung ayo. Ya bocah